Bateratzen ekimena bi abiapuntu eduki ben, bi motibo principal. Bata, enpresen iraunkortasuna, ero sostenibilitatea, ero kompetitibitatea bermatze beharra, eta kompetitibidade hori lortu pertsonan energia, pertsonan implikazioa eta pertsonen potentzial dana aprobetxauaz, ezta? Nola aprobetxau pertsonen potentziala, enpresia iraunkorraua egin ahal izateko, ezta? Eta bigarren arrazoia, enpresa askotan barne dinamika batzuk nahiko polarizauak dira, arduradunak ardurak hartzen eta pertsonak apur bat desengantxau puntu bat irakusten, ezta? Desengantxe puntu hortan, aginduak betetzen, garapen pertsonal barik, formazio barik, informazio barik, eta horrek pertsonan ongizatean eragin zuzena dako, ezta? Orduan, bigarren arrazoia izan zen, pertsonen ongizatea eta garapen pertsonala bermatzeko beharra, eta hor bi motibo horrek, bi arrazoi horrek bat egiten daue, hobentzet hori izan bateratzenen hasierako sinismena ero hipotesia, ezta? Bateratzenen ekimenaren hipotesi printzipala da pertsonen ongizatea eta pertsonen garapena bermatzen da heinean antolakuntzan, antolakuntza iraunkorraua ero kompetitibua izango dela merkatuan. Datu basean pilatu duen datu danak hartuta, erlazioa garbisa ikusten da. Hau da, beraien garapena eta ongizatea bermatzen da heinean, absentismo maila baxu dauzan enpresetan, eta produktibitate maila altuak industrian batik bat. Bateratzenen helburua da eraldaketa baten laguntzea erakundeei. Da, lortzea, uztartzea pertsonen eta erakundeen beharrak era osasuntsu batean. Eta hortarako, inberdan lehenengo gauza da ulertu. Ulertu zein da egoera. Ulertu ahal izateko neurketak egiten ditugu. Neurketa kuantitatiboak. Neurketa honek baina, erak zenbakiak bakarrik ez dauke baliorik. Eta orduan behar duguna da, neurketa asko egitea, jakiteko, erlatiboki, zer dan ona eta zer dan txarra. Hau izango litzateke, sendagilean medikuntzarekin egiten dugun analogia bat, odol analizi baten berdina. Zuk odol analizi batean, badakizu, ze margenen barruan mugitu behar zan, ondo egoteko, nondik kanpo, zaren gaizki. Hori lortzen baldin badozu, neurtzerakoan pertsonen egoera enpresatan berdina hileike. Eta orduan, ikusten baldin badozu, asterisko bat ematen dutzula nun baitzen, badakizu zaudela margenetatik kanpo. Baina, medikuntzan gertatzen den berdin, diagnostikoa, kuantitatiboa ez da nahikoa. Baita, gero, joan behar za, asterisko horrekin, analizi horrekin, medikuaren gana, eta egin behar duzuna da, analizi kualitatibo bat. Ikusteko, ia, zure kontekstuagatik, eman dutzen asterisko horrek, adibidez, esaten nahi daben, gibelian zerbait daukasun, edo beste nunbaitetik sortzen den, ero zure egoera konkretuarekin zerikusiri daukan, kontekstualago badan. Orduan, enpresekin berdin-berdina da, enpresa guztiak dide desberdinak eta era desberdinean tratatu behar dira. Orduan, egiten duguna da baita analizi kualitatibo bat. Eta orduan lortzen duguna da, eraldaketa hori enpresa horretarako eta pertsona horien dako zein dan bentsat bideratzea. Bateratzen hitzak esaten daben bezala, gure xedea izan da beti hasieratik zerbait aportatzen daben hori inguratzea gure ekimenera. Eta ekimen horretan oso figura garrantzitsua izan da Gipuzkoako Foru Aldundia. Hasieratik sinistu dabena eta gaur egun be oso parte importantia dana gure ekimenean. Eta horregaitik lortu dugu daukagun datu basea, 85.000 pertsonatik gorako datu base bat, 900 erakunde ingurukin, olako datu base bat izugarria da. Diputaziotikan bultzatzen egia enpresa mota bat, pertsonetan oinarritutako enpresak. Eta alderdikan bateratzen ondo uztartzen dula bi gauzak. Pertsonen eta enpresen helburuak uztartu eta alako helburu estrategikoak ez uztartzen. Foru Aldundiaz gain, oso garrantzitsuak izan die Mondragon eta AFM. Ze enpresa erakunde bezala, enpresa talde bezala, asko lagundu gaitue enpresetara gerturatzen, biak zeukogulako hor nun irabazi. AFM Cluster es la organización que representa a las empresas de fabricación avanzada. Tenemos un colectivo de más de 450 empresas de diferentes sectores industriales, máquina herramienta, aditivo, mecanizado, calderería y suministro industrial. Son empresas muy tecnológicas en las que el principal activo son las personas.
Por ello, cada vez es más importante y tiene más relevancia la gestión de las personas. El proyecto Bateratzen nos ha permitido trabajar en nuestras empresas este tema con una herramienta sencilla y a su vez muy completa. Comenzamos a trabajar en la iniciativa hace 5 años y poco a poco hemos ido sumando más empresas al proyecto. Las que han participado han valorado la herramienta de forma muy positiva, ya que les permite ir dando pasos y medir los resultados de lo que van haciendo. Además, participar en este proyecto nos permite estar cerca de las universidades y transferir a las empresas el conocimiento que generan. Eta ezinbestekoa izan da unibertsitateak biltzia mailan. Azken finean, hau ikerketa maila da, ikerketa ekimen bada, eta garapen hortarako ezagutza ezberdin eta asko behar izan ditugu. Hortarako, EHU egonda hasieratik, psikologiko fakultatea, Deusto eta orkestra ibili die, Teknun, Nafarroako unibertsitatea, eta baita gero Mondragon unibertsitatetik, hainbat fakultate, UESI, Lankirekin, MIK, enpresagintzan, eta gugeu Goi Eskola Politeknikoa. Bateratzeneko sorreran pentsatzen baldin badugu, joan behar gara ezagutza sortze prozesu batetara. Eta bateratzen sortzen da, edo bere hastapenetan haziak daude Unai Elortzaren tesi doktoralean. Eta ikerketa horretan, esan nahi dut azkenean ze puntutaraino ezagutza ahalbideratzen dituen horrelako errealitatearekin bat eta enpresei laguntzeko eskuhartzea garatzeko orduan, tesi baten garapenean sortu ziren edo identifikatu ziren oso baliagarriak izan zaitezkeen diagnostikorako erreminta berriak. Eta identifikazio horretan sortu zen erreminta berritzaile bat enpresei kudeaketa sistema diagnostikatzeko. Balidatu intzan eta oso ondo funtzionatzen zuela ikusi zen. Eta ondoren, joan gara azkeneko urteetan erreminta hori hobetzen eta bateratzen gaur egun dana garatzen. Diagnostikoetatik abiatuta eta bateratzeneko ibilbide guztian zehar jaso diren datuekin gaur egun ikerketarako oso aberatsa den datu base bat daukagu. Ikertzaile bezala gure erronka nagusienetako bat da datu horiek aztertu eta enpresentzako erabilgarriak diren ezagutzak iragaztea. Egiten ditugun ikerketak gizarteratzerako orduan, normalean lorezainaren metafora erabiltzen dugu. Haziak berezkoa du haztea eta fruituak ematea, baina beti ere bere inguruneko baldintzak egokiak badira. Eta inguruneko baldintza horiek bermatzearen arduraduna da lorezaina. Lorezaina da landarea ureztatzen duena, argitasuna bermatzen duena eta lurra lantzen duena. Enpresen mundura eraman da, azken finean landarea izango litzateke langilegoa eta lorezaina da enpresan ardura edo erantzunkizuna daukan pertsona. Eta lorezainak ezin du landarea hasi, baizik eta ingurunea landu landarea has dadin, arduradunek ere ezin dute pertsona bat motibatu edo inplikatu. Arduradunek egiten dutena da laneko testu inguru hori landu, pertsona hori motibatu eta inplikatu dadin. Eta zeintzuk dira arduradun horiek eragin beharreko palankak edo testu inguru hori aberasteko, guk 4 palanka erabiltzen ditugu. Proiektu partekatua, lidergo eraldatzaile bat, talde lana eta pertsonen inplikazioa erakundeko maila ezberdinetan. Bere laneko erabakietan autonomia ematetik, baita erabaki estrategikoetan parte hartzeko gaitasuna ematera. Guzti hau hemen behar da konfiantzazko klima baten barruan. Eta egin dugun ikerketa empirikoek erakutsi digute zenbat eta lanpostu aberatsagoa izan, edo laneko testu ingurua zenbat eta aberatsagoa, orduan eta motivazio, inplikazio eta langileen ongizate maila altuagoak lortzen ditugula. Eta erlazioa zuzenki proportzionala da eta esanguratsua sektorea edozein dela ere. Las empresas nos estamos enfrentando a un conjunto de transformaciones importantes, ¿no? Tales como los cambios sociodemográficos, el impacto de la transformación digital y la tecnología, la transformación de los modelos de negocio, los servicios y productos cada vez de mayor complejidad, la globalización cada vez más acelerada, ¿no? Todo esto trae que las empresas tengamos que repensar de alguna manera cómo venimos gestionando nuestras organizaciones y sobre todo cómo estamos gestionando a nuestras personas, ¿no?
porque las personas van a ser la clave de las transformaciones, ¿no? o de poder dar respuesta a este tipo de transformaciones, ¿no? Para ello tenemos que cuestionarnos, ¿no?, cómo atraemos el talento que necesitamos para responder a los retos del negocio. Tenemos que repensar cómo desarrollamos nuestros procesos, nuestros sistemas de aprendizaje y desarrollo para que las personas pues, puedan sacar su máximo potencial, y sobre todo cómo somos capaces de construir un proyecto donde las personas puedan sentirse ilusionadas, motivadas y comprometidas de una forma sostenida. Al fin y al cabo, poder dar respuesta a todos estos retos de negocio y de sociedad pasa por las personas, por lo tanto, las personas y su talento va a ser la clave de todas estas transformaciones. Cuando hablamos de personas y competitividad podemos hacerlo desde dos puntos de vista diferentes. En el primer punto de vista podemos ver cuál es el rol de las personas para la competitividad de las empresas y de los territorios, y desde el segundo punto de vista veríamos cómo la competitividad de un territorio tiene que estar al servicio de las personas. Empezando por el primer punto, las personas son un activo clave para la competitividad de las empresas y de los territorios. La capacitación, las habilidades, las competencias de las personas, más todo lo que tenga que ver con satisfacción de las personas, compromiso de las personas, con las organizaciones en las que participan, en las que trabajan, etcétera, son un determinante importante para su desempeño en términos de productividad, innovación, generación de valor añadido, etcétera, que finalmente se ve traducido a la competitividad tanto de la empresa como del territorio en su conjunto. Pasando al segundo punto, cuando hablamos de competitividad, ya no nos sirve hablar de competitividad puramente en términos económicos. La competitividad no la podemos medir solamente ya en términos de renta per cápita, tenemos que ir más allá y hablar en términos de competitividad sostenible e inclusiva que esté al servicio de las personas. Por ejemplo, la tasa de desempleo, la tasa de riesgo de pobreza que pueda haber en un territorio, etc. Esto requiere un cambio en la forma de pensar, en la forma de hacer de las empresas y de los territorios, y ver cómo alcanzan ese desarrollo tanto sostenible como inclusivo, que, como decíamos, tiene que estar al servicio de las personas. A todo esto hay que sumar que a la hora de hacer estos cambios, estos avances hacia un desarrollo sostenible e inclusivo, las empresas y los territorios están enmarcados en un entorno que ofrece una serie de incertidumbres medioambientales, demográficas, geopolíticas, etcétera, a las que también hay que dar respuesta. Con la iniciativa Bateratzen intentamos dar respuesta a tres retos que aparecen en las empresas y en la sociedad actual. En primer lugar, lo que queremos es conocer qué significa una organización saludable. Para eso hemos desarrollado un modelo para poder entender la lógica del desarrollo de la salud de una organización. Este modelo lo que hacemos es definir cuáles son las palancas sobre las que la organización puede actuar, sobre qué variables intangibles va a actuar la organización, y cuando hablo de variables intangibles me refiero al estado emocional de la organización, al nivel de confianza generado, al nivel de compromiso de la gente, al nivel de satisfacción, y finalmente qué impacto tienen estas variables intangibles en variables tangibles, como pueden ser la productividad o el desempeño de la organización. Una vez tenemos el modelo que nos enseña a entender la lógica de la salud de una organización, lo que hemos hecho ha sido desarrollar instrumentos de medida para poder evaluar estas variables. De tal modo que tenemos una herramienta de diagnóstico, una herramienta con la que poder tomar el pulso y poder realizar una evaluación y un diagnóstico de una organización concreta. Este diagnóstico nos va a permitir definir un plan de mejora para iniciar un proceso de transformación aumentando la salud de la organización. Y en tercer lugar, lo que intentamos es generar conocimiento. Eskuratuko nahi nuke Bateratzenen leloa. Nolabait, behurtzatzen dulako pertsona konprometituak enpresa lehiakorrean batean. Baina ez hori bakarrik, baizik eta bere urtze mugan, bere helburuan, estrategikoan oso nabarmen ikusten dela, bilatzen dela enpresaren jasangarritasuna eta enpresen errotzea. Alde batetik, ni uste dut tresna baliagarria dela edozein enpresentzako Gipuzkoan.